volei chum hun kip in si sen arak zo ton tu mi pin ha atu he avoid khat nak to mi southern chamber churches USA southern area chiwia atu he komlo se hinu minute tlompala chan thok chanin se tutan chiwia hin zaida anto no chan se zero da anto zeban tuk timlam nak na da ngai khol ha te mezong manung pe da phan ti mi kong tutan chiwi kong a atlang pin hi ka chiwi torel tu kan ti lai cho ka hin ka pong adir mi Reverend Dr. Chilion Thang Tlompal te biro behal na ka vengai lai rakan zo chawning kan som na sia pa tu man na chan kam pek cha kan lo pakhan na biga atu kan chiwi atlang amin na hin Chamber Churches USA southern area ti ka thae kha kong te kha toy fen aten kan chim tala min kong te ka si CBC USA hin atu he khri fa bu som ko le panga kan changi kan tam ngai chang chiwi kan to kan za pi te kha ngai changi ren tuan na som mai lia thade se tia area panga then kan se le kan ni he southern area ti an kan ti khri fa bu ko le bu ni kan se chu na comment tu ka avoi khat nak mun khada hi hoi kop na la chiwi to sitin ai thok mi se CBC USA tanga chun se ko te ko se ka lo me atu ban tuk chiwi nan to avoid khan nak se area te en chiwi to kan table lo me he ze rom bi da nan to zaida nan tim big mi city mi kar kan chim chan kan tu ko si atu mi zong pa chang ko tuan da wa hen mid America pol na ka chan to pa lang mang kan central area po zong an to kan to na ka big arong sabi pi big chu lai mi chu chiwi he ben to khom pi ai no mi kan se khati mun kha bi pathen thang thati adu mi kan si cha CBC en atu mi chiwi pi ke kan za pi te kan from khoti lo angan tuk te ka khan chu chen area te kan to ve hen atu tok khim zong kan si chang ko tia kha kan to nak chan big chu si atoi nak chun CBC USA pi ni chiwi ani mi pi kha angan tuk chang cha khan atu chu me de win mo bi de win to kha kan thok ve nak sa ko se ka lo me ma chu CBC USA GVP kha kan from khautuk ti lo ti si cha malaya te tu GV he kan to peng la ti na road ma chun CBC USA GVP khe don kha me hi kan to men hin don khan tu se te lai ma atu bakha kai meeting kan di bakse kum vui kan to than ti lai ma ti kha kan chai to than ding za pe lung ting teng khe se GV long se lo wen conference phonin chon piang na phun om se ti kha chai than mi se hi kan to rawanga hen CBC se kha pakhat ma don ha se ti kha kan ta ke se jungza se atua Dallas area local silo tiga southern area dilak city ga hen hi chunga hen krifa bujun kolen hi nete member business round an se chiwi han te business round an ra kholai tia zum na ngai tu tan hi kan ru na kan ara mi hi kholyang dan tom deu mo siman selo tam deu chan ra ko wi kuzil deu an ra tia kan ruwa hi krifa bu hi member adila ka choti jan kan thelo nain tu Dallas long man han te krifa bu mi atu hen krifa bu kwa he member hin za thong li kan sang te kan ma area long selowen tu tana hen CBC se alut lo mi song kan som na ita chun na ka CRC mo zong kha kan som na tu thai jang biang khar ban te velai tu tana hen kan za pi te kan ko ti kha se adok na ka tu tanen chi wi ne he menau cha zai da chat hem na chhopi big lai ti an rut na zom apakhat na ka tu ten chivuya hin kan focus mi te ko sala praise and worship se mino pol ni da pathian tang chat na ke te fa do thu don ne ko na ka pakhat na apan hi na ka tu kan tu mi thai jinga chon piak na ko ka se ta chun na ka atu ka thang mi po siang kai mi po he an chon mi le biak na ke ka kai ka loading le an boilo na dinga khan ata chun na sign and religion he di ban tok mo chon Christian ethic khri fa nun ja jati po he tam dewin chon piak na kum selo ti kha kan tin mi se mi no cha kan focus big se ko se kan lom to atu en tv ka van to mi kha CBC USA southern area general secretary tolyo mi Reverend Dr. Chilion Thang se tam pi kan lom ne chan kan laka na kan chan na ka pya sa kalom